Naghatagin mensahe Governor Ralph Vincent Ivardoni ha seminar han Political Science Department han Eastern Samar State University ESO Main Campus ha teatro ibabaw nun nga nagtutok ka politikal nga liderato. Ang keynote speech niya nga may titulo nga The Future of Philippine Political Economy, Prospects for Eastern Samar, nagtutdo ang mga estudyante kung paunan o nakaka-impluwensyan gobyerno ngan lokal nga pag-uswag ha ekonomiya, ngan kung paunan o ekonomiya nakaka-epekto ha mga polisiya han estado. Ginhayaghan gobernador nga ang political economy amon pag-aramhan interaksyon han politika ngan pananalapi kung paunan ang mga institusyon og balaod naguhurman ekonomiya samtang ang panginginanglan han ekonomiya usahay nagduduso han aksyon han gobyerno. Ginhatag gihapon niya ang klarong hulagway han kahimtang han probinsya yana ngan ang mga pitad han gobyerno probinsyal para makabuot ang madig-on nga ekonomiya upod ang paghimo hinda mga trabaho pinaagyan mga investors tikang hagawas nga turismo. Ngani, ginklaro liwat niyan mga posible nga risgo sugadhan gentrification kung sobran pagsarig tikang kagawas nga kwarta ngan ang risgo ha sobra nga pagdepende ha mga langyawanon nga kompanya. Pagtapos, ginsaysay niya nga bisan kun ang mga pagbago yana diri pa klaro, kabahin ini han masaluang nga plano para magtukod hin marig-un nga pundasyon han probinsya. Ginihimo naton ang mga butang halain nga paagi bisan diri pa ini inaabat yana pero diri na nga hulugan nga sayop antes mahinabuan nga tanan kinahanglan may plano ngan pundasyon pulong kan Ivardoni. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.